Baia dei Ange, non un po' magico, è slogan pubblicitari per agantare il turista, appellation famosa en lo mondo entier. Cadun conosce la Baia dei Ange, ma che so de d'on ven aquella numenaria. La première explication remonta à l'Antiquità et trova le suo raiz en Palestina. Allà lies una giove figlia de 15 ans appena, proprio bella, che si suona Reparada. Es cristiana. E da quel temps, lui roman persecuta le premier chrétien. Reparada non vau renegar la seu fet davant le roman que pilleront allora una décision terrible. Condamnation a muerte. La pichona sera decapitada. Un cop la sentenza esecutada, lo cor de la filleta es mes en un bateu que deriva plan planin sur la Mediterranea. Pi, un beu giù, a la larga de Nissa, de pescadors fan aquella descoberta extraordinaria. Un punchut que avança sulet e dintre lo cor senza vida de la piccina Reparada. Le marin nissart decide allora de s'estirassa lo bateu per fin de rapatriar lo cor de la meschina. Ma en aquest moment si mette a petar una chavanassa de l'autre monde. Adieu baraka, lo bateu se'n va mai a la larga. Lo cor sembla s'escapa per tutto, ma tout en un cou, una manada d'ange vengut del ciel van venir donar la man ai pescador e lui ajuda a carrejar la malurua en riba de mar. A partir d'aquel eveniment, una piccina capella a la memoria de Reparada sera bastida. Despi es venguda la cattedrala de la villa e Reparada la santa patrona de Nissa. Ma sobretot, en faguent aquel esplet, plus ange van donar lo seu nom a la baia. La segunda explicación ela es men vieja, ma besai mai científica. Au principi del século XIX, en riba de mar, lies es quasi ren, fora d'un piccin camin en terra sonat lo camin de l'inglès. Face justament per fa si passejar lo inglès. E tra aquel turista, n'hi era un que cada matin pillava plaisir a regatjar l'horizon blu de la baia de Nissa en cercant de saupre se lu pescador avion face buona pesca. Un matin, allora che appena dreviate, l'inglès si pensa de pantalla. Sulla grava si può vedere un spectacle tan meraviglios che terrificante. De dezenau de pei gigant adjaçat sulla grava. Aquel inglès, un po' ficanas, s'encala lu veire de proche e demanda ai pescador l'un d'aqueli bestia de l'autre monde. Lu pescador li responde que aquel pei son lu ange. D'ange que faion parte dei 7 varietà de cetaceu que denedavu cada giù en la baia de Nissa. L'inglès que era giornalista n'en faguet reclama en lo seu jornal e despi la baia de Nissa porta lo nom d'aqueli bestia extraordinari, lu ange. Aquella explicación pourria ben espaventar lo turista, ma que non si fagu de bila, aquel ange han jamais mangiat de gun, son men numerus que d'un temps, e non deuriu venir le calupen dei forestiers e si soleiu su la playa e porta ben lo seu nom. Si t'avais goûté à Nice, mais des anges en plein été, avec tous ces anges à tes